Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн дагы өзүбүздүн сабагыбызды кыбыраган кырашат менен баштайбыз. Кыбырай берели. Бүгүн сиздер менен каалоону билдиргенди үйрөнөбүз. Бир нерсе кылгым келет. Доскага карайбыз. Када. Сүйлөө, угуу, баруу, келүү, жаттоо. Бул этиштин негизги формалары. Корей тилинде болсо этиштин негизги формалары да менен бүтөт. Када, баруу. Даны алып таштайбыз. Ордуна го, шипсымниданы кошобуз. Каго шипсымнида. Баргым келет. Кыргызчанда силерге түшүнүктүүрөөк болсун деп жазып койдум. Бар у. Бар уңгусу ошондойдон калат. Гым келет. Кыргызчага оп окшош эле. Када баруу, каго шипсымнида, баргым келет. Баруу, баргым келет. Ошондой эле башка дагы этиштерге муну ошол эле формула менен колдоно бересиздер. Коңбухада. Оку. Коңбухаго шипсымнида. Окугум келет. Карычида. Окутуу. Карычиго шипсымнида. Окуткум келет. Чада. Уктоо. Чаго шипсымнида. Уктагым келет. Мокта. Тамактануу. Мокко шипсымнида. Жегим келет. Икта. Лы окулбайт бул жерде. Илкта эмес, икта. Илкко шипсымнида. Сыда жазуу. Сыго шипсымнида. Жазгым келет. Кана эмесе бүгүнкү сабакты баштайлы. 그 사람이 누구입니까? 그 사람이 누구입니까? Ал адам ким? 그 사람이 누구입니까? Ал адам ким? 그 사람은 친구입니다. 그 사람은 친구입니다. Ал адам досум. 그 사람은 친구입니다. Ал адам досум. 무엇을 무엇을 공부합니까? 오쿠이. 무엇을 공부합니까? 무엇을 공부합니까? 오쿠이. 영어, 앙글리스틸리, 영어, 앙글리스틸리, 영어를 앙글리스틸린 공부합니다. 영어를 공부합니다. 영어를 공부합니다. 앙글리스틸린 오쿠이. 저도 맨다그. 맨다 영어를 공부하고 싶습니다. 저도 맨다그. 저도 영어를 앙글리스틸린 공부하고 싶습니다. 저도 영어를 공부하고 싶습니다. 맨다그 앙글리스틸린 오쿠금 келет. 그렇습니까? ошондойбу? 그렇습니까? ошондойбу? 그렇습니까? ошондойбу? эми кайра башынан баштап бир кайталап коелу. 그 사람이 누구입니까? 그 사람이 누구입니까? Ал адам ким? 그 사람이 누구입니까? Ал адам ким? 그 사람은 친구입니다. 그 사람은 친구입니다. Ал адам досум. 그 사람은 친구입니다. Ал адам досум. 무엇을 공부합니까? 무엇을 공부합니까? 오쿠이. 무엇을 공부합니까? 오쿠이. 영어를 공부합니다. 영어를 공부합니다. 앙글리스틸린 오쿠이. 영어를
공부합니다. 앙글리스 딜은 오쿠잇. 저도 영어를 공부하고 싶습니다. 저도 영어를 공부하고 싶습니다. Men дағы 앙글리스 딜인 оқығым келеді. 저도 영어를 공부하고 싶습니다. Men дағы 앙글리스 딜인 оқығым келеді. 그렇습니까? 그렇습니까? ошондойбу? 그렇습니까? ошондойбу? анда эмесе көнүгүүлөргө өтөлү. Биринчи көнүгүү. 한국말. 한국말. корей тили. бирок тез окуганда 한국말 болуп окулат. 한국말. 한국말. корей тили. 공부하다. 오쿠. 공부하다. 오쿠. 한국말을 공부합니다. корей тилин окуйм. Бир нерсени, кимди, эмнени табыш жөндөмөсүнө корей тилинде рыл же ыл мүчөсү кошулат. Эгерде үндүү тамга менен бүтсө рыл мүчөсү кошулат. Үнсүз тамга менен бүтсө ыл мүчөсү кошулат. 한국말 деп эл үнсүз тамга менен бүтүп атпайбы? Ошон үчүн ыл мүчөсү кошулуп атат. 한국말을. 한국말을. 한국말을 공부합니다. корей тилин окуйм. 책, китеп. 책, китеп. 읽다. 읽다. 오쿠. 책을. 책 үнсүз тамга менен бүтүп атат. ошондуктан ыл мүчөсү кошулат. китепти дегенде. 책을 읽습니다. 책을 읽습니다. 책을 읽습니다. китепти окуйм. 책을 읽습니다. кийинкиси. 밥. 밥. тамак. 밥 деген негизи өзү бышкан күрүч дегенди билдирет. Корейлер эртең менен, түштө, кечинде дагы кыргыздар нан жегендей алар ак ристи жешет, ак күрүчтү жешет. Ошон үчүн тамакты деле пап дей беришет. Пап деген негизи күрүч. Пап, тамак. Мокта, же. Пап, мокта, тамак, же. 밥을 먹습니다. тамакты жейм. 밥을 먹습니다. 밥을 먹습니다. тамакты жейм. 밥을 먹습니다. тамакты жейм. 노래. 노래. 부르다. ыр도. 부르다. ыр도. 노래. үндүү тамга менен бүтүп атат. Деп, 노래. ошондуктан рыл мүчөсү кошулат. 노래를. 노래를. ырды. 노래를 부릅니다. 노래를 부릅니다. сөйлөмдүн ичинде ырды ырдайм. 노래를 부릅니다. 친구. дос. 친구. чыдан кийин билинер билинбес х. 친구. дос. 기다리다. күтүү. 기다리다. күтүү. сөйлөмдүн ичинде 친구를. досумду. кыргызчада ду, ды, ди болот атпайбы? Ошонун баардыгы үндүү тамга менен бүтсө рыл кошулат, үнсүз тамга менен бүтсө ыл кошулат. 친구 у деп үндүү тамга менен бүтүп атат. Ошондуктан 친구를 болуп рыл мүчөсү кошулуп атат. 친구를 기다립니다. досумду күтөм. 친구를 기다립니다. 친구를 기다립니다. досумду күтөм. кийинки сүйлөм 운전. машина айдоо. вождение деген сөз. 운전.
운전을 합니다. Вожденияны кылам. Вожденияны кылам. 운전을 합니다. машинаны айдайм деген сөз да. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн вождениени кылам деп түшүндүрүп берип атам да. 운전을 합니다. айдайм деген сөз да кыргызча. эми экинчи көнүгүү. 무엇을 공부합니까? 무엇을 공부합니까? эмнени окуйсуз? 무엇을 공부합니까? эмнени окуйсуз? 한국말을 공부합니다. 한국말을 공부합니다. корей тилин окуйм. 한국말을 공부합니다. корей тилин окуйм. кийинки сүйлөм. 무엇을 읽습니까? 무엇을 읽습니까? эмнени окуйсуз? 읽습니다 менен 공부합니다는 айырмасы бар. 공부합니다. 오구 учиться. 읽습니다. 오구 читаю деген сөз да. читать деген сөз. 무엇을 공부합니까? Что вы учите? 무엇을 읽습니까? Что вы читаете? деп которулат. 무엇을 읽습니까? эмнени окуйсуз? 책을 읽습니다. 기텝티 окуйм. 책을 읽습니다. 기텝티 окуйм. кийинки сүйлөм. 무엇을 합니까? 하다, кылуу. 합니까? кыласыз. эмне кыласыз? 무엇을 합니까? эмне кыласыз? 노래를 합니다. ырды ырдайм. 합니다 дегенди көп жерге эле колдоно берет да буларчы корейстер. 노래를 합니다. жана кыргызчада этүү деген этиш менен бирдей да мааниси. звонить этем. Дагы бирдеке орусча сөздөрдү же башка сөздөрдү бирдеке этем дей берет го. Ошондой хада дегенди колдоно берет. 노래 деген өзү ыр, 노래를 ырды, 합니다 кылам. ырды ырдайм деп которуп алса, бирок кыргызчага маанисине жараша. 노래를 합니다. 노래를 합니다. ырды ырдайм. 무엇을 합니까? 무엇을 합니까? эмнени кыласыз? эми кыргызча эмнени кыласыз деп айтпайбыз. эмне кыласыз? 무엇을 합니까? эмне кыласыз? 운전을 합니다. 운전을 합니다. машинаны айдайм. вожденияны кылам. 무엇을 합니까? эмне кыласыз? 운전. вождение. 운전을 합니다. үчүнчү көнүгүү. 한국말. 한국말. 한국말을 공부합니까? корей тилин окуйсузбу? 한국말을 공부합니까? 한국말을 공부합니까? корей тилин окуйсузбу? 예, 영어도 공부합니다. 예, 영어도 공부합니다. 오와 англис тилин дагы окуйм. 예, 영어도 дагы деген сөз да. 영어도 공부합니다. англис тилин дагы окуйм. 책, 기텝. 책을 읽습니까? 기텝 окуйсузбу? 책을 읽습니까? 책을 읽습니까? 기텝 окуйсузбу? 예, 신문 기사도 읽습니다. 신문 기사. газетадагы макала. газетадагы макала. газетадагы макаланы дагы окуйм. 예, 신문 기사도 읽습니다. 예, 신문 기사도 읽습니다. кийинки сүйлөм. 밥을 먹습니까? 밥을 먹습니까? 밥, тамак, 밥을 먹습니까? тамак жейби? 예, 빵. 빵 деген нан деген сөз. 예, 빵도. 난ды да. 난ды дагы. 예, 빵도 먹습니다.
오와 난드다그 제이. 예, 빵도 먹습니다. 오와 난드다그 제이. 에미 긴기 сөйлем. 노래를 부릅니까? ырдайсыз бы? ырдайсыз бы? 노래를 부릅니까? 노래를 부릅니까? ырдайсыз бы? 예, 춤도 춥니다. 춤도 미디다그. 춤도 춥니다. 미디다그 빌렘. 예, 춤도 춥니다. 오와 미디다가 빌렘. 긴기 сөйлем. 한국말 корей тілі, 한국말 корей тілі, 한국어 дегенде корей тілі. 한국어 biz айтып атпайлы қырғыз тілі же болбосо қырғызча деп. Ошондой эле бири-бирине синонимдер да булар. 한국어를 배웁니까? 한국어를 배웁니까? корей тілін үйрөнөсүзбү? 한국어를 배웁니까? 예, 한자도 배웁니다. 한자, иероглиф, Кытай тамгалары, иероглиф, Кытай тамгалары. 예, 한자도 배웁니다. 예, 한자도 배웁니다. 오와 иероглифтагы үйрөнүм. 박 선생님이 가르치십니까? 박 선생님이 가르치십니까? 박 무갈림 үйрөтөбү? окутабы? 박 선생님이 가르치십니까? 박 선생님이 가르치십니까? 박 무갈림 окутабы? 예, 강 선생님도 가르치십니다. 예, 강 선생님도 가르치십니다. 예, 강 선생님도 가르치십니다. 오와 강 선생님다ғы үйрөтөт. 오와 강 무갈림다ғы үйрөтөt. Төртүнчү көнүгү эми бул жерден бүгүнкү негизги тема бир нерсени кылгым келет дегенди жакшылап карап туруңуздар. 운전을 합니다. машина айдайм. вождениени кылам да, сөзмө сөз которгондо. 운전을 вождениени 합니다 кылам. 운전을 합니다 дегенде 합니다는 негизги формасы 하다, кылуу. 하다 дегенде даасы алынып салат. Алынып салынат да, мисалы мына да болот. Дааны алып салабыз дагы, ордуна 고 싶습니다ны кошобуз. 하고 싶습니다. 운전을 하고 싶습니다. айдагым келет. 운전을 하고 싶습니다. айдагым келет. 운전을 하고 싶습니다. айдагым келет. 영화, кино. 영화를 봅니다. киноны көрөм. 봅니다, көрөм. 보다, көрүү. 영화를 보고 싶습니다. киноны көргүм келет. 영화를 보고 싶습니다. 영화를 보고 싶습니다. киноны көргүм келет. 물건, 부용. 물건을, 부용도. 사다, сатып алуу. 물건을 삽니다. 부용도 сатып алам. 물건을 삽니다. 부용도 сатып алам. 물건을 사고 싶습니다. 물건을 사고 싶습니다. 부용도 сатып алгым келет. 물건을 사고 싶습니다. 부용도 сатып алгым келет. 일본, 야포니아, 일본어, 야폰 тілі, 일본어를, 야폰 тілін,
일본어를 가르칩니다. 야폰 딜린 유로뜸 가르치다 유로투 오쿠투 일본어를 가르치고 싶습니다. 일본어를 가르치고 싶습니다. 일본어를 가르치고 싶습니다. 가르치고 싶습니다. 오쿠트쿰 겔렛 야폰 딜린 오쿠트쿰 겔렛 여행 여행 흐 밀네르 빌메스 흐 여행 여행 사야갓 путешествие путешествие 사야갓 여행 여행을 하다 사야갓 қылу 여행을 사야갓ты қылу 여행을 합니다 사야갓 қылам 여행을 합니다 여행을 합니다. 여행을 하고 싶습니다. 여행을 하고 싶습니다. 사야갓 қылғым келет. 여행을 하고 싶습니다. 사야갓 қылғым келет. 역사 역사 тарих 역사를 공부합니다. тарихты оқимын. 역사를 공부합니다. тарихты оқимын. 역사를 공부하고 싶습니다. 역사를 공부하고 싶습니다. 역사를 공부하고 싶습니다. 역사를 공부하고 싶습니다. тарихты оқығым келет. эми кийинки көнүгүү 무엇을 배우고 싶습니까? 무엇을 배우고 싶습니까? эмнени үйрөнгүңүз келет? 무엇을 배우고 싶습니까? эмнени үйрөнгүңүз келет? 한국어를 배우고 싶습니다. корей тилин үйрөнгүм келет. 한국어를 배우고 싶습니다. 한국어를 배우고 싶습니다. 한국어를 배우고 싶습니다. корей тилин үйрөнгүм келет. Урматтуу окуучулар, силер улам мына укканыңарды кайталап жай дагы айтып көргүлө, тест дагы айтып көргүлө. Бирок силер мына ушул күндөн баштап эми жакшыраак практика кылыш үчүн түшүнсөңөр дагы, түшүнбөсөңөр дагы корейский сериалдарды өзүңөр жактырган бирөөнү тандап алып туруп уга бергиле да, түшүнсөңөр түшүнбөсөңөр дагы. Силердин слухуңар, угууңар практика боло берет. Кулагыңар ачыла берет да жаңы сөздөргө. Карагыла. 무엇을 кийинки сүйлөмдө өтөлү. 무엇을 하고 싶습니까? эмне кылгыңыз келет? 무엇을 하고 싶습니까? 무엇을 하고 싶습니까? эмне кылгыңыз келет? 운동을 하고 싶습니다. 운동, машыгууну кылгым келет. машыккым келет деп айтпайт булар да. машыгууну кылгым келет. 운동을 하고 싶습니다. 운동을 하고 싶습니다. машыккым келет. 무엇을 보고 싶습니까? 보다, көрүү. 무엇을 보고 싶습니까? эмнени көргүңүз келет? 무엇을 보고 싶습니까? эмнени көргүңүз келет? 영화를 보고 싶습니다. 영화, кино. 영화를, кинону, 영화를 보고 싶습니다. 영화를 보고 싶습니다. кинону көргүм келет. 사다, сатып алуу. 무엇을 사고 싶습니까? 무엇을 사고 싶습니까? 무엇을 사고 싶습니까? эмнени сатып алгыңыз келет? 가방, сумка. 가방을, сумканы. 가방을 사고 싶습니다. 가방을 사고 싶습니다. сумканы сатып алгым келет. 가방을 사고 싶습니다. сумканы сатып алгым келет. 무엇을 먹고 싶습니까? 먹다, жеу. 무엇을 먹고 싶습니까? 무엇을 먹고 싶습니까? эмнени жегиңиз келет? 불고기,
불고기 корей тамақтарының бірі. 불고기니 먹고 싶습니다. жегім келеді. 불고기를 먹고 싶습니다. 불고기를 먹고 싶습니다. 불고기니 жегім келеді. 어디? қайсы жақ? 어디에? қайсы жаққа? 어디에 가고 싶습니까? қайда барғыңыз келеді? 어디에 가고 싶습니까? 어디에 가고 싶습니까? қайда барғыңыз келеді? қайда барғыңыз келеді? бардыңыз? Кореяға барғыңыз келеді. 한국, Корея. 한국, Корея. 한국에 болса Корея가. 한국에 가고 싶습니다. 한국에 가고 싶습니다. Кореяға барғым келеді. 한국에 가고 싶습니다. ушуну менен биз урматтуу көрөрмандар бүгүнкү 8-чи сабагыбызды аяктайбыз. Бул сабак бир аз кыйындап баштады. Нагрузканы бир аздан көбөйтөбүз. Бирок бул жерде YouTube'дагы бул видео сакталып кала берет. Кийин өзүңөрчө WhatsApp'ка да кайрылсаңыздар, ал жакка дагы жөнөтө берем. Улам башынан баштап кайра көрөлгүлө. Башынан баштап кайра көрө. Биринчи сабактан баштап көргүлө кааласаңар, мурунку түшүнбөй калганыңарды улам аркага түрдүрүп көрөсөңүздөр болот. Бул университеттеги же болбосо жөнөкөй курстагы сөздөрдөй болуп айтылып калгандан кийин болду өтүп кетип унутулуп калбайт. Улам башынан түрүп кайра көрөрсөңүздөр болот. Ушундай плюсу бар. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.